Odbor Agencije za borbu protiv korupcije jednoglasno je izabrao dosadašnjeg vršioca dužnosti Tatjanu Babić za direktora Agencije. Naš današnji gost koji će nam govoriti o ovoj temi, ali i o pooštravanju kazni i donošenju zakona o poreklu imovine je član odbora Agencije za borbu protiv korupcije, gospodin Čedomir Čupić. Gospodine Čupiću, dobar dan i dobrodošli na Kopernikus televiziju. Dobar dan, hvala vam na pozivu. Prvo ćemo razgovor započeti ovom aktuelnom temom. Dakle, interesovanje za mesto direktora agencije bilo je zaista veliko. 44 kandidata, od kojih je 34 ispunilo formalne uslove. Da, bilo je veliko interesovanje. Za razliku od prvog konkursa gde smo imali mnogo manje, imali smo 27 kandidata, a 19 je ispunjavalo uslove. Svi kandidati koji su ispunjavali uslove su s aspekta svojih biografija i onoga što su nam dostavili za svako poštovanje i u tom smislu nije bilo problema. Naravna stvar, mi smo formirali komisiju od 3 člana koja je obavila razgovore sa svakim kandidatom i na osnovu toga procenila koji od tih kandidata bi ušli u uži izbor da bi se onda na kraju mi odlučili za direktora. Bilo je nekoliko odličnih kandidata koji su pokazali da poznaju zakon, da imaju ideju kako da vode agenciju, ali na kraju kad smo došli do onoga, kažem, užeg izbora, onda su tu prosto odlučivale nijanse. Koje nijanse? Oprostite što vas prekidam. Nijanse su tu bile vezane za iskustvo neposredno koje je vezano za poznavanje i zakona i same agencije, znači unutrašnjeg uređenja agencije, kako ona iznutra funkcioniše. I to je u stvari opredelilo da se opredelimo za Tatjanu Babić, koja je jedan odličan pravnik. Zatim radila je od samog početka kad se formirala isto također jedno nezavisno državno telo, to je bio Odbor za sprečavanje sukoba interesa, tu je provela 6 godina i posljednje 4 godine je bila u agenciji. Bila je na mestima u početku savjetnika, kasnije sekretara odbora, posle je nastavila da bude i sekretar odbora Agencije za borbu protiv korupcije i, znači, pored tih znanja pravničkih, ona je pokazala i jednu vrednoću, sposobnost da komunicira sa ljudima i da organizuje rad u agenciji i ono što je važno jeste da i određene moralne kvalitete koji su izuzetno značajni za ovu osetljivu funkciju. Također i kandidati koji su ušli u uži izbor su ljudi za svako poštovanje i moram da kažem, ponekad tu se teško čovjek opredeljuje kad ima kvalitetne kandidate, ali pošto je jedno mesto, onda smo se opredelili za i to jednoglasno za Tatjanu Babić. Kao što ste i sami spomenuli, nijanse su u pitanju. Mislim, svaki od tih kandidata imao i neke svoje prednosti za određeni deo kada je u pitanju sama agencija i sprovođenje zakona o agenciji. Ja pretpostavljam da će neki od tih kandidata verovatno se javiti na konkurs, pošto ćemo otprilike za mjesec dana biće raspisan konkurs za zamenika direktora, to je isto izuzetno važno mesto i voleo bih da neki od tih kandidata, naročito od dvojicu kandidata koji su ušli u uži izbor, da neko od njih konkuriše, pretpostavljam da će neko od njih bi bio i primljen, zato što je prosto su pokazali da imaju jednu vrstu i znanja, odlučnosti, a pretpostavljam da su to i ljudi koji nemaju iza sebe u svojem ponašanju ništa što bi diskreditovalo njihovo moralno biće ili njihov moralni integritet. Da. Gospodine Čupiću, nedavno ste izjavili da je potrebno doneti zakon o poreklu imovine i pooštriti kazne za funkcionere koji ne prijavljuju ili prikrivaju imovinu. Pa evo, ja sam to rekao prvo na osnovu nekih iskustava iz sveta, naročito u zemljama u kojima je korupcija bila izuzetno raširena, u kojem je korupcija prosto bila način života, kako su rešavali te probleme. S druge strane, i na osnovu ličnog iskustva, jer se korupcijom bavim posebno od 2001. godine kad sam ušao u prvi savet Vlade Republike Srbije za borbu protiv korupcije. Tada sam na samom početku smatrao da treba niz mera da se preduzmu kada je u pitanju zaustavljanje korupcije, a onda i obračun sa korupcijom.
Među tim merama se nalaze i po meni su najznačajniji zakoni. Da, to sam htjela da vas pitam. Koje su to mere najvažnije? Da, najznačajnija mera jeste u stvari donošenje zakona. To je takozvani taj set ili da kažem nekoliko tih sistemskih antikorupcijskih zakona. Zatim oporavak institucija koje će sprovoditi te zakone, u prvom redu kriminalističku policiju, tužilaštvo i sud, poreske organe, inspekcijske službe, carinske službe, jer to su službe koje su vrlo značajne u borbi protiv korupcije, a koje između ostaloga mogu da sistemski prate korupciju i da se obračunavaju na sistemski i sistematičan način i organizovan način. Zatim, ono što je jako važno jeste mediji i javnost, znači da imamo poslanike u medijima koji znaju kako je to zlo, znaju sve oblike u kojem se ono ispoljava. Nije samo korupcija da vi dobijete novac, nego korupcija i kada se zapošljavaju ljudi po nekim drugim kriterijima, ne po profesionalnim i po stručnim, nego po rodbinskim, partijskim. Evo, između ostaloga, građani, kada je u pitanju korupcija, najlošije ocenjuju političke partije. Dobro, šta biste vi rekli, koliko je korupcija javna tajna? Pa, naveli ste primere sad. Korupcija je nešto, prvo ta zla pojava se odvija većinom u 4 oka ili u malim grupama usko povezanih ljudi i najčešće ako je to nekoliko ljudi, onda su oni između sebe ucenjeni, tako da niko ne sme da izađe. Tek ako neko izađe, onda se i provali i nastane afera. Tako da ta zla pojava, ona se teško otkriva, ali ako imate dobre zakone, ako imate organe koji jednostavno funkcionišu tako da prate to, onda korupcije neće biti. I ako imate, naravna stvar, kaznenu politiku, koja, kad su u pitanju koruptivna dela, treba da bude vrlo oštra. Nažalost, evo, ni to mi nemamo. Evo, danas smo imali jedan razgovor upravo vezan. Kad smo već kod kazni, spomenuli ste ih, upravo, kakve su kazne za one koji ne prijave imovinu ili koji je prikrivaju? Kazna za neprijavljivanje imovine je od 6 mjeseci do 5 godina zatvora. Znači, ako posle opomena, naročito, ovo je vezano za funkcionere, ne za građane, nego za funkcionere. To je po zakonu Agenciji za borbu protiv korupcije. Ako ne prijave na vreme, oni mogu biti kažnjeni prekršajno od 50 do 150 hiljada, znači kad istekne taj rok. U slučaju da ni tada to ne urade, onda kreće se predlog prijave krivične koja ide kod tužilaštva i onda tužilaštvo treba da podnese krivičnu prijavu i da se procesuira. Također, za lažno prijavljivanje imovine kazna je od 6 mjeseci do 5 godina. Evo, na primjer, ove kazne nisu, da kažem, one kazne koje bi ljude odvraćale od takvih dela. Ja smatram da te kazne treba da budu mnogo oštrije. Oštre kazne ne znači uvođenje represije, nego preventive i mislim da bi te kazne, na primjer, između ostaloga, da za neprijavljivanje imovine da se kreću od 4 do 7 godina, a za prikrivanje imovine da to budu teške kazne od 7 do 9 godina i oduzimanje sve imovine. Znači, svaki onaj funkcioner koji bi znao šta ga čeka, ne bi mu padalo na pamet da to radi ili, s druge strane, ako neće da prijavi imovinu, ne bi konkurisao na funkciju. Znate, jer neki ljudi koji neće da prijave jednostavno ne moraju da budu funkcioneri. Dakle, vi u kaznama vidite rješenje? Pa, prosto da vam kažem, jedan veliki filozof koji je utemeljio filozofski, da kažem, građansku državu koja je ideal i našoj državi, Hegel je smatrao da postoje takva društvena i državna stanja koja su toliko zapuštena da ih jedino možete oporaviti oštrim kaznama. I te kazne, one deluju preventivno u 2 smera. Prvo, da se ljudi drže zakona, a drugo, one podižu i moralni kapacitet ljudi. Ako nemaju moral ugrađen od porodice preko vaspitanja, pa preko obrazovanja u školi, ako nemaju ambijent socijalni koji postiče ono sve što je moralno i na neki način to hvali i vrednuje, u takvoj situaciji onda krenete upravo ovim kaznama i onda ljude dovedete u stanje da oni postaju moralni. Evo, između ostalog, šta znači oštra kazna? Znači, nisam ja za oštru kaznu da je ovde sve u redu, ali u društvima u kojima nije u redu, onda morate. Evo, ja ću vam jedan primjer reći. Danska je zemlja sa skoro da korupcije nema i između ostaloga oni nemaju kazne, znači zatvorske za to delo, nego smatra se kod njih da je to psihijatrijski poremećaj i vi ako ste uhvaćeni u korupciji, vi onda idete na trajno lečenje u psihijatrijsku kliniku jer smatra se da ste vi poludeli, da ste nenormalni i da vi ne smete kao takav nenormalan čovjek da budete primjer u društvu jer možete da budete virus.
ali oni su došli do tog stepena i tu nisu, vidite, potrebne kazne. Naravno, stvari u nekim drugim uređenim društvima te kazne nisu tako visoke, zato što ljudi se prosto pridržavaju, a posebno oni koji se nalaze u državnoj službi, znači da li u vlasti ili u administraciji, oni drže do svojega posla. To je jedan posao koji je za ceo život, ako ga vi dobro obavljate, ako ništa ne uradite. To je najveća sigurnost u građanskom društvu. Sve ostali poslovi podležu pitanju tržišta i privrede. Znate, neko propadne, pa onda propadne i vaš posao, pa morate tražite iznova, a u državu kad se zaposlite, onda te smatra tamo u takvim uređenim zemljama, ako vi nešto uradite što je nezakonito, da ste vi poludeli, da vi niste normalni, jer imate sigurnost visoku, a vi sada krećete u neki luksus. Naravno stvar, pošto kod nas to nije slučaj, korupcija je ovde 10 godina, moram reći, na jedan organizovan, na jedan sistematičan i sistemski način širena, sve sisteme zahvatila od političkog sistema, ekonomskog sistema, socijalnog sistema, vrednostnog sistema. Ljudi ne shvataju, korupcija ima u svojem prvobitnom značenju 14 raznih, da kažem, značenja, pa između ostalo znači urušiti, uništiti, razoriti, obeščastiti, pa čak i jedno estetsko značenje, da je ona neukusna, znači ona izaziva nešto što je ružno u ljudskim odnosima. Ali vidite, posljedica korupcije jeste propast privrede i ekonomskog života, propast socijalnog života, ljudi su ugroženi, velika nezaposlenost, siromaštvo, to sve u stvari posljedica je korupcije. Jer jedan broj osionih, opakih ljudi koji svako koruptivno delo je i kriminalno delo. Nažalost, kriminal se ovde vezuje za zločin, jer to je nekako vremenom taj termin krimen, koji je inače imao 3 značenja. Prvo značenje je da se ne ponašate po pravilima i normama, drugo značenje po zakonu i propisu, a tek po zločinu. Svako koruptivno delo je kriminalno delo. Vidite, kad taj kriminal prodre i kad to počinje da biva obrazac kako vi i način života, kako vi da zadovoljite svoju potrebu, tako što morate uvek nešto, čak se to kaže, da podmažete, da nekako lakše ide, znate, razne te tu, da kažem, eufemizme, odnosno one reči koje nekako treba da objasne, da ne kaže direktno daj mito, nego daj da se brže uradi i tako dalje. To onda razara. Znači, stvara nejednakosti među ljudima, jedni mogu, drugi ne mogu, pravi selekciju, a da vam ne govorim kod tih nezajažljivih ljudi, kod kojih je jedan preveliki egoizam, onda su oni u stanju da sve oko sebe unište i razore, pa između ostaloga, evo, videli smo proces privatizacije, kako je ovde obavljan upravo zbog tih koruptivnih raznih oblika koji su primenjeni, a nije postojalo zakona, nije postojalo političke volje da ih donese i naravno stvar nisu oporavljene institucije da bi to mogle da prate. Danas ste imali okrugli sto o ispitivanju porekla imovine. Jeste, danas smo imali okrugli sto. To je bilo vezano za to nezakonito obogaćenje i proveru porekla imovine, odnosno da vidimo na koji način bi se moglo to zakonski da reguliše. Na tom okruglom stolu su učestvovali ljudi, znači iz agencije, ja sam bio ispred odbora agencije, ali su bili i iz drugih institucija. Tako je bila gospođa Biljana Sinanović, sudija Vrhovnog kasacionog suda, odnosno nekadašnjeg Vrhovnog suda, znači iz sudske vlasti, iz najviše instance. Zatim bio je iz Ministarstva pravde gospodin Danilo Nikolić, državni sekretar. Zatim iz Poreske uprave bio gospodin Dragan Grujić i Nemanja Nenadić iz, da kažem, onoga Transparentnosti Srbije, znači organizacije svetske koja prati kako se korupcija u nekoj zemlji i kolika i kako se odvija. I to je bio jedan dosta plodan razgovor gde, naravno stvar, učesnici u tome su bili novinari, bile su pozvane, znači, redakcije da bi to preneli i između ostaloga tu smo razmatrali kako da se donese zakon o poreklu imovine i na koji način da se sprovede, šta u tome zakonu znači samo oduzimanje imovine, a šta može da podleže krivičnom gonjenju. Ponekad ljudi to mešaju, znate. Pa onda, ja sam se zalažem da bi se doneo taj zakon, da treba jednim amandmanom u Ustavu između ostaloga staviti da dela koja su vezana za nelegalno bogaćenje ne zastarevaju, a onda iz toga u krivičnom zakonu, naravno stvar, ne možete da vršite nešto što je retroaktivno, ali u zakonu o poreklu imovine vi jednostavno ne znate ni kad je nestala, ako se izmeri vaša imovina, znači tome podležu svi građani, ako vi ne možete dokažete, ta se imovina oduzima, vi naravno stvar krivično ne odgovarate. U onim slučajevima
kada se zna i način na koji ste to uradili, za to postoje materijalni dokazi, onda se vi idete na procesuiranje. To bi procesuiranje bilo onoga momenta kad bi se počelo bi od onoga momenta kad bi se doneo zakon, ne unazad, znači ne retroaktivno, jer onda dovodite u pitanje neke dobre pravne običaje i uopšte, da kažem, nešto što je vezano za pravdu i pravo, da ne bi došlo do zloupotreba. Da. I gospodine Čupiću, pošto polako moramo razgovor da privodimo kraju, što bi bio zaključak našeg razgovora sada? Pa evo, zaključak je da sadašnja vlast, ako je ono što je do sada pokazala verbalno, znači prvi put je neko verbalno iz vlasti rekao da će se doneti ovaj zakon o poreklu imovine i ja to pohvaljujem. To je zamenik premijera, gospodin Aleksandar Vučić. Mislim, ako se to ostvari, onda ćemo mi dobiti najbitniji, najznačajniji antikorupcijski zakon i od tada sve će drugačije izgledati. Korupcija će biti jedno delo koje će se, odnosno korupcija će se moći kontrolisati, koruptivno delo će se žestoko kažnjavati, to će delovati i preventivno i to je u stvari početak obračuna sa korupcijom. Korupcije će uvek biti, ali postoji jedan procenat koji ne ugrožava funkcionisanje ni političkog sistema, ni ekonomskog, ni socijalnog, ni vrednostnog. U svetu se to smatra da je od 3 do 5%. Kad to pređe, onda se pravi alarm u normalnom svetu. Znači, to bi bio početak jednog ozbiljnog obračuna sa korupcijom i svođenje korupcije na incident, a s druge strane to bi omogućilo da ova zemlja krene vrlo ozbiljnim putem jednog dobrog razvoja. To bi bila garancija i za spoljašnje investitore da ulažu u zemlju u kojoj postoji red, u kojoj postoji stabilnost i sigurnost, gde se ugovori poštuju, gde nema ništa nezakonito, nego se sve obavlja po zakonu. I naravno stvar, to bi onda pospešilo da se mnogi drugi zakoni preispitaju, da postanu jasni, da se ne mogu tumačiti na različite načine, da nemamo rupa u zakonu i jedna potpuno svežina. Naravno stvar, zato je potrebno i oporaviti organe koji bi to sprovodili. Između ostaloga, taj zakon bi trebalo, da kažem, trostepeno da se primenjuje. U početku prvo da se u 6 meseci primeni na one koji će ga primenjivati i ako oni ne mogu da dokažu svoju imovinu, to znači odelenje policije koje će se baviti, tužilaštva suda, poreskih organa, carinskih službi i inspekcijskih, oni jednostavno moraju da napuste taj posao. Ako postoje materijalni dokazi da se procesuiraju, ako ne, samo imovinu gube, a onda posle toga bi bilo jedan spisak koji je napravio Zapad 1999. godine od 600 ljudi, među njima se nalaze najbogatiji ljudi koji bi takođe trebali da pokažu odakle im je imovina i mislim da još ima negde oko 25.000 ljudi koji bi posledica njihovog ispitivanja, zahvatilo bi ispitivanje njihovo. A kasnije to jednostavno primijeniti na sve one kada vidite neko da naglo se bogati, a znate da njegova primanja nisu. Znači, ako donese zakon o uzbunjivaču, to mogu uzbunjivači kao građani da prijave, to mogu i redovni državni organi da prate, pitaju vas odakle vama sad od jedan puta to, inače imate i u Americi, sad ste kupili kola od $100.000, do sad ste imali od $30.000, odakle vam to, vi pokažete šta zarađujete, koje posla, ako nemate, oduzima se. Ako se pronađe način, da li ste to nekim nelegalnim transakcijama ili ste drogom ili ne znam nekim drugim nelegalnim poslom, onda se jednostavno i procesuirate. To je jedini način i pravi način početka obračuna sa korupcijom. Neće to ići lako, zato treba vreme, ali ako se to donese i ako počne, onda ćemo imati nadu da ćemo izaći na kraj sa korupcijom i da ćemo u nekom vremenu od 10 godina nju dovesti u ono stanje da ona ne ugrožava sistem. U početku je jako važno taj prvi udarac, jer on zaustavlja korupciju u vrhovima vlasti, povećava odgovornost svih koji su u vlasti i pokazuje im da ne isplati se uopšte ući u korupciju. Oštra kazna i oduzimanje imovine, on izračuna i kaže pa zašto ja da idem ovde. Između ostalo, zakon o poreklu imovine, kad su u pitanju oni u vlasti, znači funkcioneri, on onemogućava i takozvanu pobočnu korupciju. Znači ja sam došao na vlast, pre toga sam preneo to na rodbinu. Sad kad vi imate zakon o poreklu imovine, onda i ta rodbina se preispituje, pa neki tamo rođak koji je bio penzioner, jedan to ogromno bogatstvo, odakle ti? Neće da kaže, oduzima se. Ovaj gleda kako mu se imovina koju je prepisao oduzima. I onda je to jedna velika pouka. Da. Gospodine Čupiću, veliko hvala na razgovor. Hvala i vama na pozivu.